Karbaki si kita jan saka jeng tap bot ka yang dorbar thau an jong ka sarkar India ngila ban sakhi ba ka jeng tap bot na menta ki rio teman bat ki wei ki bam la su ban let si polling station kalas dang menta si ba da ka jeng rong ha ki yeng jong ki rio teman bat ki wei ban ra hi ka polling station ha yeng ban ai ki kata kabu ban tap bot ki bat ka kani kalas dang menta si te menta si don ha ka wei na ki area hang ne sor cholong ban bot lang ki nomor kalong ru ka kabu yang ini ki patba banyak snow ru ya ka sur jong ki rio teman ki ba kham champang ba kin kren hangi ya kata ka rukom thabut jong ki bat ki snow kumno ba kin yo hakam ka ane karta ru banyo ya ka jing thabut bat le se kin aya kata ka jing champang ka jong ki ka bayde bat ka emlang sa lang ka ba manchua bat menta ka long kumno ka jing ya pher te bot lang yang ini mata sing ya kendu bat ki rio teman kat tu kan ngut ban saya keren bat ni. Oh, kemen kita ngang yo alat mau bang yo bantam. Kita hok kita mau ini nong song senong mau bang yo kita nong sensar kita nong pek kita nong kemi kita nong yarap ini kita bentar baru jang kejeng sensar mah ni ke setiap kejeng ni. Makanya presiden kita mah dah kejeng yarap yang ublay gila ban punya baik ya nanti kejeng sensar kada. Semua kemen kita mau bang empat bang alakat ni ke kertas dengan empat bu mau bang tebut dengan barang yo alat kemudian ngasih kemen cibut ya. Sabandap handai pau tiga peri kayaknya kata apa dia menjual dia mau bang ya alat penyalit teb ke Jakarta tebut deh. Ni menduk mentakan menduk kini kawan dia jongka MLE gitu dengan laksu te laksuan pentep ayi ngum ne bagi nang banjir gini kinong yalam kemo kiba tibri tiblei kiba mende begin susania tang halaka jong kabor kelong ke jong ke jing start lagi ki dependen kita kemensi men IT tang hawulai ke baron maulong mau tumbang sensa badon bor tam ka partai hakiri jong ka partai baro ko bagari jong gidukan songsuk songsungan im suk im san ginong song senong baro hasora nong kendong kubjo menyamat ke jing suk ke sensar ba suk ke ba uncem ha ki benta baro ke jing mentoy bangin yo na ke lengba jong kinong yalam ki jongi bangin yo iki dan kam ki jongi ha ke senong ki thau ki jongi hasor bat anong kendong kubjo kenjing kuati kwa ba kri jongi kan im suk song suk kino sensar ke di menlong ki ba tibri tibelei ki ba la man punya ya ri ya ki no song snong ki jeben rio hadi snong ki thau jongi hasor no kendong kumju ba ki la ban le ba ke jinon kam jongi upaj ba namar ba ngi long tang ki bri ngi la le em ki no sensar jongi ki don kabor ban yarap ban pan kabor na kiten ki ban jerong kham tam no blei un a ka jing saya ki un a ka jing sutu ki bagi laban penia kari ka jing sup ka jing sengan ba kalong kari tip blai Masuk kemen. Kawan bila adon kat nasnam Kendai pulai kendai pusau. Bun sincere ba kan. Bun pek ba ya gay. Rakyat di pek ba mau. Ngin kerman kan nyo do ba. Ya. Masuk kemen ken mengadang lak ban lek ban tep ban jiet dakamon bila adon kat nasnam main ta prapo san tak tang ngam jumis mencep senam aku MLA election ru ngatep mana tu nothing idang don kam ki brio ki belai ki sep tiang belai ken bat ki ba tri hok ya kakam hok tunghun bang ayo ban jiet bang mak song akamon jong belai kat demo ngate mentah ya ka dengkermen jong ngai mak la dan la de ban ra pra hi fi ma habang ayo sngo ya kejeng
yalap jong warden ngasutanat mar babu suaya bleh kamat ikam ya ke Ibrahim beriau ngasutu bau dai beriau basat teng bleh nak takadau nak kawan tajong ngatap ya ni sangkon bakin ya jet ke nya kita beriau ke bang ke basat teng bleh bat ke bastat bat ke baik ya kala ka jong kajat ban rio Kini mentasi di bawah dekat Asian Commission, bahwa mentaki di postal bolat di area juga sini, bangi ngayo di don khasan ngut berokhoy, di niki bah ni khasan, di khatar kidi senior citizen, bat lain bat kidi PWD. Tinggal ayah sedang ini nanduk mennya siapa uji mestap kat kadi tementah kasih ada dan kiba ngim kenduk haji yang bagi dan bab sistem minta itu kisah pendet ya koi kasih karena mikir kini orang bentalang tentang ini jengkap buat tentang ini ka MP election kamar mentah ka hampir ma tu kelas ada MLA kisim gini senior station kanya 280 plus mentah kikanya do 85 plus di kisimi kita senior citizen selanjutnya begini ki PWD di mentah macam sedang ngayo arsan ngun di mentah ngayo khasan ngun di bapang sistem de gitu ki hap hiban ni hayang delik keli ki de kidang dan giba dan paling ju sumar di kisah penbej aku gasni ada kasong haki jong kita ki voters kan kilaan kemla na ni pendap ni ni hab li asai po DC office iki ni ballot paper block ni hab hand over hang teh ni hab ai ke report iki po DC office ni hab ai report ni Dah kajingnya lenti kajongi mentasi ngilayo bandrung haki lai sauteli ki longyeng jongki real temen ki balapalat ya kaprap santan bersejrong ki ba yo mentasi ya kan ya benta ban ya sim bentalang hak election na benta ka MP election banjit unang mi khmat wan sami khmat chalok sabha te ko majule haki snem ba haki election ba fair ban ailat ki temen bar ki we ki breu ki bapang lani ki besitom bat ki breu ki baduna khotmet ba ka polling station ka wani hayeng ka jongki pakrang begini yo bansim ya kata ka benta ka jongki hakne ka election te hak jingrung ka jongi yo I ka jingpu samrukhi jongki ni ki reurang ba baki yo ya kane benta bansim ya kane kabu kabalong ka kabu sia na benta ka jongki hakne ka election but ai bakane ka kare khobor kan longru ka jingkentu ya pi ki samla ya pi ki reurang ba ki badang biang ki badang kot badang khia kamat kapat ba pinyami lang venyami renti lang hak khat kendai tarik jong uyayong ba pinsim ya kata ka hok ka jong pi banjit yo nong mi khmat tam ta ka lok sabha election